Hi guys, welcome back. It's big loss mana mah. Perkara berpat tu, like loss kai bisa. Tim nak ikut berpat. Ngai ada loss. Ngam tim nak pedang zupi kan orang berloss. Jingsha kamdai kum ke plan. Expectation mana kandai baik kumba. 10 minit cerong banitur. Kandai tangkum tu tangkat no. Tang si minir umdan yang tamadan lapat. Mana kita kawai dan kita berlos tang. Kecing tang jengah. Jadi kepala adap sidin. Mana dia kawai berlos ke long kecing hek dan jenglos. Tamlele. Next time si pay pada uno kampas si pay pada. Mana kita kelampu berkat lah. Pay atau apa samru itu jong balong ikumar tanpa tuli ijajai yang tu andre apa badan pat long kongpong malamut sepatu yang andre kedai pempan kongpong ya kata tengam no ong su pun bekali ong kumno pat apa katu long jajai long ta kata tengam no ong su nomor bau lami badan kata umnut pat ban itu menang angsu. Next time si pek pada kaya long kumno kaya kahat. Ino mesti benlong permit sekmat benlong kampau mam. Ting si pek pada kita yang mentah menang angsu lah. Si persiang pek kaya kidau ting si pek pada